Lesnina. Kreirajmo dom zajedno. Tepisi daju toplinu prostoru, izvrsna su zvučna izolacija, a neki čak imaju i vrijednost umjetničkih dijela. Izborom drugačijeg tepiha možete u potpunosti izmijeniti izgled interijera. Prvi korak je odabir prave veličine. Veličina tepiha prvenstveno ovisi o prostoru u koji stavljate tepih. Spavaće sobe uvijek će ići mali, pretežito dakle traže stranke kraj kreveta. Za dnevne boravke ovisi dakle o samoj veličini prostora u koju se tepih dakle stavlja. I o veličini samih kutnih garnitura, dvosjeda, trosjeda, dakle o samom namještaju koliko stranke imaju mjesta za taj tepih. U dnevnom boravku bi se tepih trebao nalaziti ispod klub stolića, ispunjavajući prazninu između njega i sjedeće garniture. I to tako da kad sjedite, na tepihu budu vaša stopala. Nekad su se tepisi koristili za skrivanje oštećenog poda, ali danas imaju posve novu ulogu u interijeru. Imamo i toga isto, da iz tog razloga kupuju zato da bi zaštitili dakle, parket, naročito ako su ga obnovili. Koristimo dakle, tepihe zbog da unesemo malo dakle, boje u sami prostor, dakle čisto da se podigne, pogotovo u modernim prostorima gdje su više manje sve jednostavne ravne linije. Obično se uvijek koriste nekako i one klasične, one bazne boje, bijela, siva i tako. Znači onda ulazimo sa tepihom koji je u boji da malo podigne sam taj prostor sve skupa. Idealan tepih za neki prostor je onaj koji na sebi objedinjuje sve boje koje se nalaze u tom prostoru. Kada birati okrugli, a kada pravokutni? Postoje i okrugli tepisi. Velika većina dakle, i dalje prakticira znači, kupnju kvadratnog, odnosno pravokutnog tepiha. Okrugle tepihe definitivno najviše bi pasale ako se recimo radi o okruglom stolu, da li jedačem ili okruglom stolu u samom dnevnom boravku. Dok recimo sada se i okrugli tepisi poprilično obično znaju ljudi ako imaju kakav mali kutak u samom prostoru pa stave ne znam, na slonjač, onda znaju uzimati i okrugle tepihe pa stavljaju tako na slonjač, znači neki privatni kutak si naprave s njima. Mnogi će reći da se orijentalni tepisi ne uklapaju u moderne interijere, ali upravo oni mogu dati originalan potpis prostoru. Definitivno dakle, su se orijentalni tepisi koji su vuneni dakle, pokazali izdržljiviji i kvalitetniji. Po tome se ne treba uopće diskutirati, da je vrijednost samog tepiha veća, ali ne mora čak i biti. Neko ne ide na to da mu dugo traje tepih, nego uzmu moderniji tepih koji je recimo strojno tkan, pa će opet možda kroz neko određeni period ponovo promijeniti. Tako da sve se to nekako mijenja. I još jedna stvar koju nikako ne treba zanemariti je da se vuneni tepisi vrlo jednostavno čiste. Kad je riječ o orijentalnim, vrijednost im iz godine u godinu raste. Tepisi nikako ne pripadaju jeftinoj kategoriji proizvoda za dom. Oni trebaju biti kvalitetni i trajni.